Učimo se Kerijan. Tema lekcije: kuhinjski pribor. 접시, Krožnik, 그릇, skleda, 컵, skodelica, 머그잔, lonček, 유리컵, kozarec, 받침 접시, krožniček, 포크, vilice, 숟가락, žlica, 티스푼, čajna žlička, 큰 숟가락, jedilna žlica, 칼, nož, 버터 나이프, nož za maslo, 젓가락, jedilne palčke, 냅킨, prtiček, 식탁 매트, podstavek za krožnik, 식탁보, prt, 냄비, lonec, 펜, ponev, 프라이팬, ponev za cvrtje, 편수냄비, kozica, 뚜껑, pokroka, 주전자, kotliček, 찻주전자, čajnik, 피처, vrč, 쟁반, pladenj, 서빙볼, servirna skleda, 서빙 스푼, servirna žlica, 도마, deska za rezanje, 필러, lupilec, 강판, strgalnik, 거품기, žlica, 주걱, lopatika, 국자, zajemalka, 집게,
Klešče. 계량컵, Merilna skodelica. 계량 스푼, Merilna žlica. 채반, Cedilo. 채, Sito. 베이킹 시트, Pekač. 오븐용 그릇, Posoda za peko. 믹싱볼, Skleda za mešanje. 밀대, Valjar. 오븐 장갑, Kuhinjska rokavica. 앞치마, Predpasnik. 행주, Kuhinjska krpa. 소금통, Solnica. 후추통, Poprovnik. 병, Kozarec za vlaganje. 캔따개, Odpirač za konzerve. 병따개, Odpirač za steklenice. 믹싱볼, 그릇, 숟가락, Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.